abatwumva mu mahanga yose tubabwiye ko Rukunda Michel kurangiza kwiwe minembwe none ntitworira minembwe none ntitwobabara minembwe none tuvuga amashimwe abaraye aba kwibwira bo ngo baragubwa neza tuzoza tubaririmbira karirimbo kavuga gusa ngo mbe yaduyi wakwayishimirere ahubwo abaye bakora ibi byose bakwiriye kwaba kugira ngo bazabone murenge yejo bazabone minembwe yejo yaje gutabara ubwoko yaje gutabara abana yaje gutabara abagore igihe abagore bariko batemwa amaberi hano ku Kiziba mu cambugi ku Kirundo munsi ya batayo ya Kiziba munsi ya brigade mu bamuhima bayoboye aha bawo bari muri aka karere amajenero yose yagiye ayobora abadamu bacu batemwa amaberi munsi muruza abantu muri Minembwe muri iyi misozi miremire abana bamaze kwicwa mu biraro baye batemagurwa ku misego n'inka zinyagwa mu Matanganyika abantu bamaze guhunga muri Mibunda twirukanywe na FARDC twirukanywe na Mayimayi abantu bazohunga Kamombo birukanywe na FARDC na Mayimayi abantu bamaze guhunga Bijombo yose bamaze kwihuriza ku Muramvya zabaye ngombwa ko General Rukunda Michel bitaga ku izina rya Makanika ko afati ya mbere yafashe ya mbere mu byukuri ibyo yaratunze byose arabiparika arabisiga araza asiga itano ahamagara abapasiteri bagenda babwiriza iyo mikutano ari wifinansa ari uhagarariye mikutano reka tubanze tumushimire turamushimira kuri iri jambo ku ndirimbo nziza yaririmbye ku Kabingo yaravuze ngo Yesu databuja nzamukorera ndacogora ngo ngwize ubuntu n'urukundo afitiye ngo maze iyo mirimo yo mu isi nini irangiza ngo azampamagara ngere mu ijuru iyo ndirimbo murayumvishe mu mahanga Yesu databuja nzamukorera ndacogora aho ngwize ubuntu n'urukundo afitiye aho maze mwumva iryo jambo maze ngo iyo mirimo yo mu isi nini irangiza azampamagara ngere mu ijuru imirimo yo mu isi imirimo ntiyayirangije ejo bundi asize imirimo yo mu isi yarayirangije Imana iramuhamagara kandi muhamagara tiyamuhamagaye ngo asige Minembwe mu ciki zuba rivuye n'ubu tubabwiye ko izuba ryavuye twabwiye abantu n'ubundi n'abantu babyumve bari muhanga izuba rizava nimba we ugiye utekereza gusa umwijima kuko we uzi utekerereza Minembwe umwijima ugatekerereza Bijombo umwijima ugatekerereza Mibunda umwijima ugatekerereza Kamombo umwijima ugatekerereza Rwambo umwijima ugatekerereza Inganje umwijima inka zacu zigiye kurisha kubera General Rukunda Michel yasize aciye ibyambu yasize atema ibyambu yasize atema amabarabara yasize ashakiye abana amashuri yasize ashakiye abungeraho bazororera yasize adushakiye amafamu yasize adushakiye ubutegetsi abashefu bagiye kuyobora twari turiho nta buyobozi ariko bugiye kuba kubera Rukunda Michel General Rukunda Michel umuryango ni mwambare mugira izina mubeho mu Rwanda igihugu mukora uburinzi bamama baryamye basinzire bahinge bahinguke abaragira ubonye agaka abona urwuri abagabo baraha batwirwaneho bangana gutya umuntu ntarengeje inka nyuma y'umuhana iki kintu bano bana aba basuri aba bafite igihugu iyi misozi ubutaka amazi uzotinye kwitambika twirwaneho kuko uzobuka kugira ibyago uzopfa hano mu isi no mu ijuru twakwakira uje kwa sofera bagukubita ingona bamaze kandi so babesha uha tukasatani shobujo amutukira ubusa bagukubita jewe nitwa Muhire Mudagira Meshake ndi umutware wo mu Mibunda mu Turambo twari dusohukiye hano nukuvuga ngo naha niho twirwaneho yaturindiye niryo jambo tugiye kuvuga ry'umusaza yego abantu twakundaga kuvuga ngo ni Rukunda ubwoko yari Rukunda Michel ni Rukunda ubwoko abantu bavugaga Gideon kuvuga ngo niba abantu dukunda kuvuga ibya Bibiliya nuko biba biha bigenda bijanye n'abantu nukuvuga ngo ba Gideon muhamuzi ukuntu Gideon ku rugamba nukuvuga ngo yakoze byiza abantu gituma izina rye yitwa Rukunda Michel
General Rukunda Michel ariko abantu bakaroba bakavuga ngo ni Rukunda ubwoko iyo adakunda ubwoko ntaba yarasize amarejima n'amabrigade n'ivyo yarayoboye n'amamodoka araho n'ibintu bye arabisiga amaze kumva ko turi mu kaga abantu muri Minembwe muri iyi misozi miremire abana bamaze kwicwa mu biraro baye batemagurwa ku misego n'inka zinyagwa mu Matanganika abantu bamaze guhunga muri Mibunda twirukanywe na FARDC twirukanywe na Mayimayi abantu bazohunga Kamombo birukanywe na FARDC na Mayimayi abantu bamaze guhunga Bijombo yose bamaze kwihuriza ku Muramvya zabaye ngombwa ko General Rukunda Michel bitaga ku izina rya Makanika ko afati ya mbere yafashe ya mbere mu by'ukuri ivyo yaratunze byose arabiparika arabisiga araza asiga ivyo yarafite araza aza gutabara ubwo rero ivyo ubajije munyamakuru ngo se twovuga ikejuru yiwe umwanditsi w'igitabo yaravuze ngo wovuga ibya Baraki na Samsoni na Bagidiyoni ngo igihe cyo barenga uranubishe neza umwanditsi w'igitabo yaravuze ngo wovuga ibya Gidiyoni ngo akavuga ibya Baraki ngo na Samsoni na Bagidiyoni ngo igihe cyo turenga nukuvuga ngo wovuga ibintu bya Rukunda Michel General twovuga bukira bugaca tukongera bukira yaraje reka tunoshe gatoya yaraje aradutabara mu gacikane twari turimo amaze kudutabara nukuvuga ngo nimba none muri Minembwe abantu bari baserebure insinzi nukubera General Rukunda Michel yarakoze turamushimira kubyo yakoze ibyo yakoze byiza yaje gutabara ubwoko yaje gutabara abantu yaje gutabara abagore igihe abagore bariko batemwa amaberi hano ku Kiziba mu Cambugi ku Kirundo munsi ya batayo ya Kiziba munsi ya brigade mu bamuhima bayoboye aha bawo bari muri aka karere baba majenero yose yagiye ayobora abadamu bacu batemwa amaberi munsi muruzi hano ni warashe imbunda nibo abagore bacika amaberi nibo babishe abasirikare byabo nibo barashe abagore inda zivamwo none rero umva tushake kuvuga gutya turabanza tuvuge ivyo byiza byiwe araza aratabara ashitse arema twirwaneho nukuvuga ngo yari umuyobozi wa twirwaneho abana arabafasha arabakomeza kubyo yabashije gukora tubashije kumushimira kubyo yabashije gukora tubashije kumushimira n'Imana yo mu ijuru irabizi yarakoze akazi yakoze asize agashosha yarakoze abantu uva rero reka tubabwire ko yakoze abantu uwo kwikubitaga ku mutima wewe tubaye tuguparitse hari igiswahili kiza kivuga ngo ombe adui wako ayishimirere ahubwo ababi nuko tugomba kubasengera ngo babeho niba mara bazabone izo Michel Rukunda General yasize yubatse muri Minembwe arema igihugu abavyeyi babaho abana bagiye kwiga tugiye kubona imihanda nk'abandi tugiye kuba mu burenganzira nk'abandi tugiye kuba mu butegetsi nk'abandi abana bacu bagiye kuvuga nk'abandi amashuri agiye kwiga neza tugiye kubona amavuriro nk'abandi tugiye korora nk'abandi kuko ibyo twari twaroroye byaraja ariko Rukunda Michel asize byose atumeneye nukuvuga ngo rero umva tubabwire ni intwari yarakoze mu kanya kari gakwiriye agomba gutabaruka turari mushimira reka manze mvuga ijambo ryiza yahurutse muri aka karere aganira n'abaturage muri Minembwe akoresha ibiganiro bya gisirikare zatwirwaneho mu turere twose akora turune muri aka karere ararangiza iryo rivamo arasubira gutangira iturune iki urugenzi rw'ivuga butumwa abantu bazakenera ivyo bazabibona bazabisanga hano kuri no bazabisanga kuri amatelefone nukuvuga ngo yakoresheje imikutano ahamagara abapasteri bagenda babwiriza iyo mikutano ari wifinance ari uhagarariye imikutano reka tubanze tumushimire turamushimira kuri iri jambo ku ndirimbo nziza yaririmbye ku kabingo yaravuze ngo Yesu databuja nzamukorera ndacogora
ngo ngwize ubuntu n'urukundo afitiye ngo maze iyo mirimo yo mu isi ninirangiza ngo azampamagara ngere mu ijuru. Iyo ndirimbo murayumvishe mwa mahanga, Yesu databuja azamukorera ndacogora aho ngwize ubuntu n'urukundo afitiye aho maze mwumva iryo jambo maze ngo iyo mirimo yo mu isi ninirangiza azampamagara ngere mu ijuru. Imirimo yo mu isi, imirimo ntiyayirangije ejo bundi asize imirimo yo mu isi yarayirangije. Imana iramuhamagara kandi muhamagara tiyamuhamagaye ngo asige minembwe mu ciki zuba rivuye. N'ubu tubabwiye ko izuba ryavuye, twabwiye abantu n'ubundi n'abantu babyumve bari muhanga izuba rizava. Nimba we ugiye utekereza gusa umwijima, kuko we uzi utekerereza minembwe umwijima, ugatekerereza bijombo umwijima, ugatekerereza mibundu umwijima, ugatekerereza kamombo umwijima, ugatekerereza rwambo umwijima, ugatekerereza inganje umwijima. Inka zacu zigiye kurisha kubera General Rukunda Michel yasize aciye ibyambu, yasize atema ibyambu, yasize atemye amabarabara, yasize ashakiye abana amashuri, yasize ashakiye abungeraho bazororera, yasize adushakiye amafamu, yasize adushakiye ubutegetsi. Abashefu bagiye kuyobora, twari turiho nta buyobozi, ariko bugiye kuba kubera Rukunda Michel, General Rukunda Michel. Umuryango wiwe turawushimiye, turashimiye ku babyeyi bamubyaye. Umuryango wiwe turashimira umudamu wiwe babaye n'iki gihe yihangana. Turashimira abana biwe bihanganye bagasigara mu rugo n'umudamu nawe akaza gukora akazi. Ni ukuvuga ngo bana biwe turavuga dutanga mpore, ariko kandi abantu kuga turi mu byishimo by'ibyo yakoze. Yaratubwiye asize turirimbiye ngo imirimo yo mu isi nayirangiza ngo azahamagarwa agere mu ijuru. Noneho rero yakoze ibyo yarakwiriye gukora, yashakiye abana amashuri, yashakiye inkinzuri, yashakiye abantu aho bazinjira mu makanisa. Muribuka neza ejo mu kuri Noel muri Minembwe hari imikutano irenga 16, ariko twinjiye Noel imikutano tuyitererwamo. Ariko rero yasiza dushaka imikutano, tuzumviramo ubutumwa, tuzumviramo indirimbo, tutagifite ubwoba, tutagihaye turaswa imikutano. Mwari mwabona imikutano iraswa? Ni ukuvuga ngo koroneri wari uri hano de secretary niwe wasize arasha imikutano. Mwari mwabona umuntu urasa imikutano? Hamwari mwabona umuntu urasa amashuri? Imikutano bari bapfuye. Imikutano y'Imana, imikutano y'Imana. Bari bapfuye iki n'imikutano? Cyanga zirya nkamuza mumva ejo bundi ariko arasari irundu ese yakazarwana n'inka. None abantu nibavuga ngo dushimye Imana ko FARDC yatuvuyeho. Aho tugumese tuvuge ngo mana we ngo FARDC nyine yaragiye ari kwica ababyeyi amabere, yari kwica imzeye amabere, yari kwiturasira abana ikabaca ibikonjo. Oya, umwanya wayo ambia Farao saimetimi. Farao mtu mubaya aliwatesa wana Israeli. Ambia Farao saimetimi. Tuyibara nka FARDC tuyibara nk'ingabo za Farao. Nico gituma umuririmbyi yambwiye ngo Farao mtu mubaya aliwatesa wana Israeli. Nico gituma tuvuga ngo agakorasi kayo karefure kaza kavuga ngo ambia Farao saimetimi. Ni ukuvuga ako kazi kose Michel ni ukuvuga ngo general umukuru w'ingabo zatwirwaneho, General Rukunda Michel umukuru w'ingabo zatwirwaneho mu misozi y'Imurenge, imisozi y'Inganje, imisozi ya Rurambo, imisozi yo kugasha n'Inganje, imisozi myiza miremire y'Amarango n'inzuzi nziza gakondo y'Imurenge. Rukunda Michel igendere, ruhuka neza, ruhuka waragakoze. Mazi iyo mirimo yo mu isi nirangiza turi mu giterane kwa Sekiburugu mu basegege akaririmba iyo ndirimbo. Uwo munsi azazurwa bapfiriye muri we. Aho azareka se kuzurwa yuko satatabarutse. Ibiterane se yakoresheje byari bitose kuko bitaremye abantu imitima. Yazungurutse Minembwe abanza kuvuga makuru y'igisirikare, hanyuma arasazunguruka Minembwe avuga ubutumwa. None se nikatakoze
nagenda aruhuke umuryango wiwe turawihanganishije turihanganisha twirwaneho kubumwe turihanganisha twirwaneho kubumwe n'abayobozi bandi bamwungirije turabihanganisha nukuvuga ngo intwari ntipfa intwari irasinzira intwari y'umurenge intwari y'imisozi myiza intwari yakoze mu gihe cyari gikwiriye n'igihe kitari gikwiriye intwari yasize ibyiwe igatanga agatuza kubera kugira ngo abana bazabone uko bonka ba nyina bari baraciwe amabere intwari yahagurutse igasiga ibyiwe intwari y'umurenge generale Rukunda Michel bakunda kwita ku izina rya Makanika turagushimiye ku byo wakoze abakuru biwacu bagaza bavuga ngo turagutambiye turagusekeye uzaduhorere gutyo umuryango wiwe usize umuryango usize n'abantu usize ni mwihangane Imana nizarera Imana niyo se w'imfubyi timwovuka kuri generale Rukunda Michel ngo nimumare muzasabiriza ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo umukiranutsi azasabiriza bana ba generale Rukunda Michel muhomore muzasabiriza imurenge hakihari abatwumva bo mu mahanga yose tubabwiye ko Rukunda Michel kurangiza kwiwe minembwe none ntitworira minembwe none ntitwobabara minembwe none twovuga amashimwe abaraye abo kwibwira bo ngo baragubwa neza tuzoza tubaririmbira karirimbo kavuga gusa ngo mbe yaduyi wakwayishimirere ahubwo abaye bakora ibi byose bakwiriye kwaba kugira ngo bazabone murenge yejo bazabone minembwe yejo bazobone inganji yejo bazabone rurambo yejo bazabone bijembo yejo nabibogobo amazi bazatangazwe n'amateka y'Imana ayo mateka n'ay'Imana ariko Imana izaba yaracishije impanda yayo muri generale Rukunda Michel genda uruhuke natwe turasinziriye abantu bose bararuhutse umunsi wahamagarwaga abantu ntibazababura kantu ariko nyuma yaho twibuka ibyo warakoze generale Rukunda Michel turakwifuriza iruhuko ridashira ngamuri bamusoma ngo bamose ngo bayeshuwa ngo bandi aho turabagira abantu mufata urugero kwa bane Netanyahu intambara ya Israel ifite na Palestine Netanyahu yafashe umwana wo mufata kuko kagenda mushikiriza umukuru w'ingabo nguyu namwe gabanyu na amagi umuvumo waya maraso uzica abana banyogwa bahungishije iriya uzosangayo muri gukinisha intambara iyi ntambara ntimuyirebera ahangaha ntimugire amaso nka inkoko izibona gusikaje kubona gusa agace kayuzuye murebe kuri burya n'abasenga iyo musenze ibintu gusa biri vague biri ukundu bisobekeranye bidafite epfo na ruguru nta mana yo kumva ngo iyo usengeye Imana kuziko igusubirisha ivu yusenze ibintu bidafatika uhabwa ibidafatika tago umuntu yosaza ngo karasenga hasenga ibintu bitagira umusaruro abatanze ntibara muzamusoma Bibiliya ahateye ubwoba nabandi bagazaje imbere nibande bikiye muri Yorodani yuzuye kugahira so bikiyemo mbere bituma atabaje nk'abasoto tutataje nk'abana abatanze ngo bavuze muvogirire uruzi rwuze kugahira so bageye mbere naye sasa mu kuvuga mugahenga kamasafa abashefu barahutu ko baragurishiriza abantu bo hanze imisozi ndababwira hano abo basore basaba twirwaneho mwebwe iyi misozi ni yanyu mame n'amaraso ibi bintu mu bishyiramo utaratibu ataruko ayo maraso azogira ingaruka umwana w'imfubyi bashakari baraye bapfuye ejo umwana wazo burayubaka umunyamere kuri Texas ngaguha $1,000 mu musozi attention muzoyubake nta musazo rusa nta nikyo cyose kwari mutanze nimba mushaka agaciro nk'abatware ko tubagaciro mubanze muha igihugu n'aya maraso agaciro mureke gukina n'aya maraso twe dufite ibisebe kizige cyo gukina no guseka murango n'abandi bazo barwanira umuntu akaje kubaza ngo suku ngo ntabandi bantu mufite ngo bari inyuma ngo abatabara bamaze abana bawe barindwi bari akabura no muri hano urashaka abana bakonyi n'abana b'abanyarwanda abana b'abarundi baze baje urenge baje kwirumba baje musika baje gupfa
abawe bagaramye inyamirambo mwe bari mu gisirimba bazinze amapataro gisirimba n'umwana bahe igihugu kumazina amapataro ko mazina ko barashinga udutoki iri kumana bahe igihugu biki n'ibiki abana abandi narangiza ngo imisozi ngo hari umusozi ngo naka iki kintu bano bana aba basuri aba bafite igihugu iyi misozi ubutaka amazi biti sibza bagiye Amerika bakabatabasha nibzanyuna n'abana babashakara hasoni bantu baza bafanga abanyamerika batanzfaranga mwe nyamerika abanyamerika gakondo yacu nimbi waba ari Amerika kuko babagura hano kuko bashora amafaranga hano nimba iri ariho heza inkambi ziruzuye injiji z'abana b'abanyamurenge umugabo azaje mu nkambi umugabo mufurero yaravuze bamunyaza inka iri hirya za magumba none ngo abyuke mu gitondo asanga nibijya hari ubushura bw'inka asanga inka zagiye ngo aruna maravuga ati inka ziragiye ariko aravuga ngo ngugo musigeye zino karamu z'ibicumi intoki bazabona izindi ubwo gifite ngo zino karamu ati nzabona izindi nukuvuga ngo amaboko twahawe mwaravyaye mureke ubutesi mureke kubarara ibitambo birasabwa dore ngo intambara tuyitsinde ndababwiza ukuri abibesha ko ibi bintu bizorangira amaraso akazima munajidanganya abaterekera baraguza bagira gute babikore iyi ntambara tuzoyitsinda tuzoyitsinda timukaza mutegereza gutabarwa n'abava hirya no hino akimuhana kazi bwihise abasore bangana gutya muzamukora ibi aba basore bangana gutya twotsindwa muri iki gihugu tugaheza umwanzi umugongo tuzorwana n'ibigera dufatane n'ibigera guterana mu bihe turateranye simbabazi twagiriwe buriya baravuga ngo abana b'ingoko ntago baza bacuka kubera imbabazi zagaca ngo karahazi kaba karahazi ntabwo turiho kubera imbabazi twagiriwe turiho kubera umuheto dusenga Imana dufata umuheto dukata tuje imbere twongere twisukume tuje n'ahandi ba mama n'abagore bacu baza bahinga batishisha batikanga abantu bazareka kurara bishikura nibakubita kugikuba umuntu yikanga ubw'igicuri nibakubita ku ibido umuntu avuga ngo barashitsa pana uburizi bwacu bugomba kuja kuri abasaza bacu bakazosaza neza mwabatanze barahana abagabo basaza barahanga abana baza baje ku rugamba mu bafuhira mivumo yo gutumurira ku bana numara muzogira ingaruka kandi nta muntu udakunda ubuzima no hari abantu bakuze ariko bakeneye kubaho siko bimeze mugomba kurema mugomba kwiyumvisa ko ibi bintu ni ibyacu uru rugamba rwo tugomba kururwana ntabwo twaje gukina ari ukuvuga ngo gushaka ubuzima ntabwo twaturimo bano basarara burimo udushahara bamwe ngo n'abarimu ngo n'abafunzi udushahara dupfuye amaso twike gasamire bwa desamire twabonaga n'izindi ariko se guhembwa induru z'abagore n'abana imirambo y'abavukanye iri ku misozi ngo ko ndahembwa n'uhaye ubarimbura biragatsindwa kurira ku nzigo hasoni ntabwo turaha ko twabuze iyo tuja bagenzi bacu bari muri za leta mubona hanga mu madego ariko nta kibazo turusha hamwe tuzobarukumwe tubarushe sisi tubarusha agaciro kuko twibuze ubwoko bw'Imana yari tuvatuje abandi ngo abakobwa ngo turaje mu gisirikare ngo ntibagira gute muraje zanga ngo abakobwa bage mu bose kuruta basigaye mu mazu ntaba bananiye bari mu mazu bananiye mu mazu gisirikare tigisha discipline kigisha ubwenge izo muzamutekereza sizo aba bakobwa bose abo mwese mworasa ndi bakora muri twiga bazaziterwe abana n'kuja ku rugamba bakagumuma ugasanga abagabo gusama sapo kutoranga ngo se bigeze abandi intambara kirabereye ingi agahamagara mutima ujaniye mwe
abapasiteri ko muraje mu ijuru ryana Imana yaduhaye igihugu ubuhungu buri za Kenya buri hehe Imana yaduhaye igihugu kora ko bitazakira ibite ko zarutari Imana yabaye igihugu portatif hari bizimana isezeranya mukabikora mwabonye umuntu uje gusarura atarahinze kagenda mu gisambu gusakasanga bireza mwabonye umwana wava mu gitondo kabyusa umwana mu wawe akaja kuzana diplome atari wafata umwana wasiye primaire akaja gukora diplome wabikora ibintu birahananirwa nta bintu muzotora gutya mujyana mureke guhungabana ababuze abana babuze abavandimwe turi kumwe namwe abafite imfuzi nabyo mbibabwiye yagira umuntu uzokinisha umugore asezerana twirwaneho muri mu miryango hano mwese abana bapfuye bafite imiryango bavukamo attention bahaye attention umuntu uzobabaza umupfakazi n'imfuzi twirwaneho azoba bari double tutitaye mu miryango y'abazanyu ngo no mwacu ngo zakora mwanyu wewe mwanyu kurushana ndapfusha ukazana nguzo mwanyu ugatangira kwenganya umupfakazi nguzo mwanyu nta mwanyu nzo gukoreza umwango nk'ugukoreza abana baba bari gupfa muzo mafata nk'abana b'amahero abana b'intwari zo ku rwego rwo hejuru zatira igihugu famiye mububake mububahe mubaha agaciro ndetse kurushana abana umupfakazi uzoza harira ngo fulani yagize gutya muzombona uzobabaza umupfakazi azombona abangu batwigana nabo bari hano ubungu buzabushukana base na banyina ngo ibiki ngo urabona mukuru wawe ngo yagize gutya ngo asingiye ngo kandi ngo muri amuhango niba ufite utuntu ngo bigende gute mutangire babisa nk'amavisi bapeti muzamuhuye n'ikibazo muba abagabo mugera ikirenge bica bashakari umugabo azaraswa kandi umuntu ntazapfa kuko yabaye masasu aba bana bose batapfuye nuko batari kurwamba ntago bari kurwamba imyaka tumaze twakuriyemo jewe natangiye kano kazi mfite imyaka 17 jewe nizi icyuma gifungura imyaka 17 uziyo mfite ndimukaza amatekereza ko mwufa ngo gufurani yapfuye nunapfa nkawe twahere kuri ba mushishi niwe watubimburiye twirwane umukuru twirwane ni mushishi we wa mbere wahereho intambara here kuri mushishi kugeza uyu munsi ko turayirwana mureke gukina abapfakazi bahabwa agaciro imisozi twaturwanira abashefu muya agaciro manze amerwe n'umururumba mubanze mumeneho amazi akonje mutuze kuri makomfuri ngaho ibibanza gurisha kabiri gurisha gatatu abana ko bararwana undi karapima afite imetero karapima ibibanza abandi kwirumba bataze uduhanga ibi bintu korido ibi ngo kuhana umunyamerika waguze umunyamerika yaguze umusozi uwo musozi ibata yabyishimira ufite twirwana mugomba kuzubaka mugaruka mu gitumba kama mu bisaba kuko ayo maraso amenekaya ni haduhisha agaciro mureke gukinisha ubutaka mureke gukinisha valere yayo nimba mukene ko tubaha kabadata kabashefu mwubaha ibihaye bikorwa mureke kudukinisha ngo abanyamerika bafite ifaranga iki kintu kirandike iki gisubiremo kirandike abantu batwigwa nabo barangaha uri mu gusanga ari mu kwivana ngaha tubanza yagira gutya aya maraso sayigukira kandi nimutekereze ko twende kuva muri iki gihugu twatu kiva mu negative wawili wakufe watatu wasonga watakao baki ni yovensi taturimba twite niko taturimba yovensi ndiba muri okovu no mugushimisha biba kuri foreign yakisoto wawili wakufe watatu wasonga watakao baki watajenga yovensi taturimba abantu bahumuriki mureke impagarara
nta kintu cyenda kudukura mureke nababwire nta ntambara mbwe kuzorwanya ibiti zo mwarwa tayo muzogo umoni igitero kivuye mu ijuru mwese muzamurambika imbunda mutuze igitero gituruka mu ijuru aho ngaho twese ntaho pima ariko igitero gituruka ku bantu bava amaraso umuntu wambaye ihembe mu ijosi nagahuka imbeba aho kurumva ko nje n'umutinya naratanze ikigori cy'isadaka kinjira sansi kurukanye ikindimbo za kofu good mwana w'umufurebe n'umwembe wambaye amashara ya nyine tukumuga mu ijosi habe nubwo tutoseye ayo bamama basezera badatana natosha nubwo twavuga gusa ngo turarwanira ku gitaramo cy'ikabera cyangwa cyahehe cyo mu mwembe ibyo biba bihagije cyo Rwanda cyo nyine kuko byararangiye ubutaka bwaririho amaso z'abagabo bagufukamye ko bagisenga bararira hatonyanga amasozo mu butayo uyu ni umurage n'umugabane abantu bareke guhungabana ngo ibiki zabaye abantu bazapfa ariko tuzaba aya niyo maraso aya niyo ameneka afite impamvu niyo maraso ameneka afite impamvu iyi ntambara ni iyanyu mwabagabo ni iyanyu kurya amandazi riya umugabo karya amandazi naho byanapfiriye ubonye imfura isigaye yahinjanga ibintu biba byakomeye Gwegwe badata n'isafuriya yatekewemo nuko amuyegeka hanze yakashira no munzu niko bari bameze ariko ukabona abantu ngo bakitwikira idini umuco ugatakara ugasanga umugabo kandi gutanga mwaramutse itama ryuzuye ibenye nambo yana badirika kabisa mwiha gaciro kino gihugu kizogira gaciro mwiha gaciro mureme muzamugenda nishimye abagabo igihugu mwaravyaye mufite abana mugabo umuntu wavyaye bibiri zivuga guteje umuntu ngo wavyaye abana mwemeza babahungu mwemeza baza bimirira ngo umwaziriya ninde mugabo wavyaye kisamunga abana abasore bangana gutya aba muzofana mwabasore ukuko no gihugu mwonga bashenese mwe kumugahunga mwambare muzamureka abandi bigize abamotari mwamuparika amamoto muri kurwana amacake murambike ko muri igibiki mwe muri igibiki haro murusha ubwenge mwe muziga mwige musubire mwige natari naho ariko mu Rwanda urugamba hano butegaji kuboneka ku macake ibintu bifenaje pana uzamuri kubwana butoya buno gukobwa butoya aparanga n'abakuru batoya bageneje ku ishuri n'ubundi bwana bw'ubudoga aho ngaho abasoruzi bazi kurasa umumeso mwese ihembe nirivuga y'intambara mwese amaze turebe iki gihugu minembwe abasore bangana kabari njyewe n'akandi kantu nageza ngira ngatekereza ukundi kuntu kashize nabonye abasore karashize ninde upfana n'abasore kandi buriya hari ibintu buriya Yesu yavuze aravuga ngo ukunda ubuzima bwe ubuzima cyane n'ubugingo wazabugira gute azabubura njyewe ntaraza muri ibi nagengana n'abagenzi banjye twabanaga je nkababwira ngo wegenda umuntu aje kumbwira ngo isa ngo asidozova abasoda uzovana umutwe uzoda umuntu wise formation militaire agakora igisirikare nyacu none ngo guforma umuntu akamusoda none guforma umuntu akamusoda no kwigisha ukanandusha n'ubundi bumenyi abasoda tumwe ko n'ukuntu badutwikira abana abandi bakabarya kubona ko ari umuntu wontwika muri abasore hari wontwika basha none Nuni batontwika na data ndi bomutwika pari kwango batwika duhari turi tayari kubarinda turi tayari kubarwanirira kugeza ku mutonyi wa nyuma w'amaraso kandi ntamba nabwe ko itsinda ni fier agaciro kubera aya maraso aya y'aba bana bakureye
barakoza ngo amajanja ngo ibiki base waba bana barashubaka inzu bitamenywa kuri birambiye aya maraso y'aba bana aya maraso aya muracyambara aya maraso aracatuma mugenda mugaramye hariko ndi mu ryama ngo bisi habe nisho ngaba pasteur baraha araye ijuru bavuga ngo uzobe mu ijuru mutazaceceka gusa amaje mu ijuru nta kazi bisaba ese bukristo ni bworoshe kushikwana mai buroroshe ngani muvuga buroroshe aho umuntu yorwana mai aho ngwana n'igitaramo horwana n'amai se ibintu iyo chanze igitaramo kikanga worwana n'amai akurwana n'igitaramo nico kintu kigoye ariko ga ijuru so heza ariko turarikorera amahoro dukeneye hano mwisi tugomba kuyakorera kandi nawe urimwo ushizemwa akawe tubona imezira harigento yiterura kandi nkoresha amaboko yombi ariko umuzeyo yoshira haka abo twabanye nawe ugashira agahera gusa ushizeho ugashiraho twese tworengeza inomeza n'agahera kagara mu kirere siko bimeze ni ukuvuga ngo ntibigusaba ibintu byinshi nakantu gwato muri urugamba bisaba gusa ko nawe ushiraho uko aba bagore bose barahangaha ntimuzamurya mu gitondo n'umugoroba muzamurya kuma mukeza nk'abatari muzamurya uko umuntu yovuga gusa ngo azagaburira twirwaneho umwe umushitsi umwe gusa kandi kifu kandi umutsima nto mu imboga uko ibintu byose ukababyiko ukabongeye gucumba uyu mutsima n'umushitsi batwirwaneho ibintu kwamabyikora ariko mukarinda bagire gutabana nabanyu bari mu kazi kanyu ngo babakorera bagashaka ngo babanze babembereze bavuge bafomore baciyi birabareba mwabakecuru ariko mwe ntimunagira ibibazo mugira ibibazo bibaho aba bagabo aba nabagira ibibazo abazase bagira ibibazo naho kumurija kwishingikiriza ku rubingo rusadutse iyi si leta n'amatora mwamujamo bongo iyi si leta ndanumva bavuga ngo mwebwe yanyereye mu bishishwa by'imineke ngo yikubita hasi ngire vuga atana ndi bishishwa inzoga yiyi mineke iyo umuntu no gushinga umutwe ananije manda umuntu yahawe ku buntu mukamera gutya ni mu mutora muhumuke mumenye ubwenge naho gutekereza ngo reka nsodungabanye mureke mbabwiye buriya bazabavuga ngo igiti cyakubiswe n'inkuba tekiza gisubira gutinya ngo ijuru rijimye ngo indira subira kubita kiba cyarakemze tekiza gitinya ngo ijuru rijimye ngo hari imiraso negative nta ntambara izabiruta iyindi nta kintu kizatubaho mwabagabo impenda zinka mwanyazwe uko ari kintu mutegereje kizoba nta kintu kizoba zarabaye sinzi uko bitaga iyo umuntu atemye gisambu akankara ku mutwe akazahita kugira ukikura wari rubuge gutwika ukikura warangiza ubu ngubu twinjiye mu kazi ko gukika akazi karakozwe izi mpamvu neza kwika mureke kujuguma mureke kurara muhagaze ngo ibiki abantu babyaye abasore bangana nta umuntu muzamubabona mwe bano basore musanzwe mubabona none muzamugira uwawe mugende mukomere abanyakabingo mukomere abahandi bakomere mureme muyirwane mukikure bwa nyuma ahasigaye imana yo mwijuru niri kumwe na ntabwo twotinya amaboko y'abatwanga n'umugambi wacuze nimba mutegereje ngo muzokamirwa n'abariye bari bazungu sekara gato mukoreye uburinzi umusekare w'igihugu misiyo y'umusirikare ibendebe no kurinda abaturage n'ibyabo no kurinda ubusugire bw'igihugu